Hello, welcome back to Therapy J. Aro sob manuhan ke aro ekbar ekta information janai dibole mon district Zinebuto eto Nunumi village Baptist church te mohan medical camp 3 days kurul ase dates 8 9 10 mohan 3 din medical camp kurul ase etu ba kiman bi manuhan etu video sai ase morom bra ek dujun ke share kori dibi etu sob ke janai dibole ase I bi etu village laga drone shot to drone view to ekbar sob ke dekhai dibi. Itu Nunumi village inika ekta chotu village ase bishi chotu village ase aro itu village manu medical hobi hospital hobi dokan bi ponsibole na pare itu pura request kori kina manuhan tate ahibole dibole mon itu pura phone ahi jaise aro tate pura manuhan request korese ki ahi kina mohalla village tibi ekbar sai dibi kina itu pura bishi khushi la opportunity paise itu pura kiman manuhan bi sai ase itu video to apnala sati bondhu khan hole bi kunba ke pathai dibi to sataka laga usor te ase to village to Nunumi village district Zinebuto ase Nunumi village te kimanu manuhan aibole ase advance pra naam khan likhi lobi first hobo aro last hobo to pura sob manuhan kiman pare ase joldi ahina advance booking khan enia loi lobi ete apni sabole pare ase mohan enia booking khan lo ase to pura tate moi description te tatela number di dibo manuhan advance booking pat Thank you so much and keep watching. Last day medical camp, full of people. I don't know my manager. No fighting. Apal hoşkim tani adu kivi hipu itukla rengno video hipu shila kyuye kuta rengno kumo ikemu ishinyungu Nunumi Baptist Church lana April tark lana chiri free medical camp shinke kutani therapist J Nyungole ernani Terengno ina sahipo pes sataka area la akuko aphana kyako achakhla apho agna ina akuko akyako kamtsla law asahipo pes pilakyuye aphana la kiskinimi sasi khoyqimla kimi agzla sasu umla kimi kuto magnani alhami kismi hilihi aksijeli kemtsu jutsani terengno blo argemiye panong yetsinle revenani ena tache toku chiri atsala biti hilihi Nunumi Baptist akuko holongono aksijeli kemtsu tuchom jutsanani terengno satakaria la akuko ho akeko eno achakhla akuko ho akeko kemtsu belana kutokulmiye Egena kepri polosus penke asahi popesi pitulani ajek sime oka khektul nani tingna law malishi ke busharna dawai ke busharab namu akcho pu panongno kumsana dishi tuche hiju kumla shanani trengno akuko holo achim qobelana asahi popes akuko hem qovla pizzana Apagna la kiskinimi age koye therapist J pauti megena tuchom jotsnani trengno kumtsibela ado kivi hipu ikilono ashkisi hibako kumtsila tuchol kepu shilkepushi akapri hipolo silbengebe asahi popesi bitilani det tache inakhe ai tokulono avelo ai bitiktolo tishi tucho hejusnani tache toku chiri azuno ajet lvegemi parna tishi toka kamtsi klikrish sanani terengno kimiana asahi popes akukohum qavla pitsana akukohum qabla akbri bolokut boqal bengebi asahi popes kamsala pititsani
Shikimte.